sumak pacha inti tayta achi hupan paypak raymi chayamujushkamanta imashinalla kana hupankichik tukuy chawkunallata aliguman kashpaka ali pachami kapankichik alishamish kawkuna kana hupaychik runa llaqtakunapak kawsay rikuchik antagoman kay washapipi rimak yanapaq Rafael Pérez Anrango kapani kay Cotacachi kitipi kana hupanchik Imbabura markapi mama llaqta Ecuadorpi tukuy kay alpapachapi kawsawkunaman riqsi chipankapa Cotacachi hatun wasipi runa llaqtakunata ñawpama pushakunawan hatun tandanakuy paktariripan ari kaypaka kay chipashkak Cotacachi runa llaqtakunapak hatun tandanakuyta ñawpama apaq mashiko Marta Túqueres kaykunapi paktalla katipashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Estamos en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura del Ecuador, para que conozca todo el mundo. Aquí en Teatro Municipal de Cotacachi va a realizar asamblea comunitaria, invitada por la compañera Marta Túqueres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNURCAG. Esperamos que nos acompañen en esta asamblea comunitaria. Dirigente Kuna, Taita, alcalde municipio manda, comité central manda y tucuilla, caipi policía masicuna, pas caipi cumbaspacan, sinacaspaca y masa compañero apag parla huparca, hasta hongar en Yucanchi suma hatun punchamanda, rimarispa, chamona hupanchi, gastaban Yucanchi Llaqtakunapi, aliguta yalina kunamanda ñukanchipa punta taytakunapa yachaykunata mascarishpa aliguta sumakta tushuspa yalinamanda yupay chapani nipan imasha kaypi ninakuparka si estupas watan tushuspas hamushka kan punta mamakuna tushuspas hamushka kan sinapas Asha ñakuti sakirishpas hamushka kan warmikunapa tushuyka imata nishka kan ashtawan garin ñukanchik qhari taytakuna ya shinllita tushushpa yalishpa kawpi warmikunaka imasha nishpaka armonizacionman chayana kanchik nishpa shuk punchakuta como warmi tushuspa shamushka kan ñukanchik punta mamakuna karipaykunallata rundinkunayma takishpa ima shamunkashka shinapas chaykunata sakishpa shamunapishkanchik kaytaka mana pipas mana organizashpaka kapan sino cada llaqtapillata cada capitán taytakuna o capitana mamakuna kaykunata mascarishpa tandanakushpa tushushpa shamukashpa chinapas nishun ñukanchik como comunidad lacalera mana tushushpapas shamukashkanchichu chinapas ña ishkay chunga watata tushushpa kallarirkanchik ishkay chunga wata washapi kallarirkanchik como warmikuna maski rimay tukushpa imaniypipas shuk punchakuka warmikunapa punchapas tiyanami nishpa shuk llaqtakunamanta mamakunata rikushpapas ñukanchikpas tandanakushpa tushuspa shamurishka ashtawan garin imata nishpa ñukanchikpak tukuy wata shamunchik ñukanchik chagra uta llankashpa tarpushpa kalmashpa kutushpa cosechashpa pankakunata kuchushpa parvashpa wata indirupa animalkunapapas charingapa chashnakunamanta ñukanchikpas nishkanchik tushunkapas llukshina makanchik warmikunapas shuk punchakutaka llukshishpa plazatapas
hapispa kana kanchi nishpa parlarispa shamunakupashkanchi. Chaymanta kayna wataka shuk convocatoriakuta shinarirka warmikunata ashtawan tushushpa aliguta kapashunchik yari nishpa maskari parkanchik. Chaypi ñukanchik warmikunapash tantanakuparka imasha kaypi nipan chunga chusku llaqtamanta warmikuna tantanakushpa ña ñukanchik kay plazata tomangapas ripashkanchik y chaytapas nipashkanchik ali horas lluksipashun, ali horas lluksishpa ali libre kawpillata tushushpa muyupashun con tranquilidad nishpa mañaykunata shinapashkanchik. Shinapas wakinkukunata paktachita usashkanchik. Imami ashata problemakunata rikupashkanchik llakikunata shuk watakuna. Ñukanchik cierto warmi punchapika hindi kanchamanta hindikukuna ninanta shamun. Shukta llaqtakunamanta mashikuna shamun. Chaykunata rikushpa ñukanchik warmi kotakachi warmikunapa casi espacio illan nishpami kay yuyaykunata hapishpa shamupashkanchik ashtawankari primero ali hora llukshinamanta harikuna llukshin ña 11 de la mañana paga plazata tomakun shinatallata hapishpa kashunchik nishpa parlarinakupashkanchik y shinallata shuk lado shamu warmikukunataka ashtawa chishillakupi shamupay nishpa nipashkanchik. Chashnakukunapi kayna watapas llankashpa tushushpa shamunakushkanchik imata shinallata mañashpa shamunakupashkanchik. Ñukanchikpa takikunata shinchichishun nishpa kotakachipi qharipa punchakunapi kakapan ashtawan rondín, flauta, churro, harikunapa kanachu panikuy. Y chaywanka sumak yashtawankari bushayashpallapas tushuyta ushan. Shinapas shuk ladumanta shamushpaka bombokunawan shamushpaka ñukanchikpak takikukunataka mana uyachun sakin. Chay nishpa warmikukunapas nirka mana uyarin ni si kayshu tukakunpichu tushunakunchik o kaymanchu tukanakunchik porque ñukanchik na parlantekunawan naymawan kanchik nachu rondinguwan churuwan y flautawan y warmikunapapas shinchi kashka nachu o sea punta kay rondinkunata tuka mamakunapas ñanakunanqa takishpa ima llukshin ña mayuriashpa kari ñana llukshin shinapas warmikunapika charishkanchik mana takita yachakunata shinapas kayna watakunapa ña rikushpa ña warmikunapas yachakushka kan kay último watakunapika flautatapas rondintapas churutapas al menos kuitza warmikukunaka ña sumakta takishpa shamun entonces chaykunapas alikan uyapanchik ñukanchimantaka yachakushpa richun y ama kay takikuna chinkarishpa richun entonces chashnakukunata shinashpa shamunakupashkanchik siestupas último chishipi chay warmi punchapi llakitiarka y chaytami mana llakitiachun munanchik ñukanchik kay watakunapi. Ashtawankarin cierto municipiota ninakushkanchik warmikuna kanamankanakunkapaka llukshinchichu ashtawankarin chay shinchi samayta ashtawan imasha nishpaka armonizankapa ama shina como guerrero kidachu ñukanchik alpamamagu kawpipas kayna wata kay llakita charirkanchik ojalá kay watapi ashtawankarin parlarishpa aliguta tushushpa muyushkanchiman yuyaykuna tiapan shinapas mañanakushkanchik seguridadta carrukunata anchuchishpa kachun warmi punchapika tal vez mana ñukanchik ninakushkanchikchu llaqtamanta kayna wata chay mañayta tiaparka cada llaqtamanta
apamuspas hamuchun nish shinapas kunami parlanakushpa nishkanchik mejor kaykota kachipis rikushpa kachun carrokuna ama molestashpa ima kachun ñukanchikmanpish ashagusha kawpika carrokunapish yalina punllana respetan entonces ashnakukunata mañashpa shamunakupashkanchik compañerokuna imapas pandaykunata yawpipas kishpichipankishi o kikinkunapa yuyaytapas karapayshi karawapayshi ashtawan ñukanchik como warmi tantanakuy kaykutapas sinchichispa rina yuyaykunamanta nishpa mañayta sinapani yupay chapani tukuylla masikunata uyashkamanta Sinapacha Masingalena Pérez, Kotakachi, Warmi, Tanamahita, Naupanapak, Kaisina, Rixichpaka.